talofa ma whaawhelo atu i nei fōi vai ngole aso i le paia maualunga si o tātou atunuu. Whaamalo atu le soifua ma le langi mama. Pe ia le atua ua mawhai fōi o na tātou toe whailoa i se whaupoponga o le nei polkalame. O le Galuega o le leinga mō tangata uma. Si o tātou te talo. Vi ia lava oelo mātou utua. O e lava mai le amatanga se ia o le ngataanga. E le ailawa se atua e pūlenga whātasi ma oe. O oe te tau ia i le vi inga, le whawhitai, le whamanu ma le whanetanga. E ifo foi tuli vai uma, ma tau e laulau whaiva uma. O oe lava o le alii. O oe o le atua siri ese. Whawhitai le nei avanoa mātango fie. Ai mai se foi le nei yaso. Wa e whaupopo yaso o lo mātou wola. Whawhitai e tele o tu lafo ina i mātou uma tamā. Mai lava i le paia ma le mamalu o sio mātou atunuu i maunga te tele se ia o i whanawiti. Tali tonu ma le whātua tua o lo o wha mamalu pēa o awalofa. Mai e tausi lo wanga le lei na i o mātou tangata. Whawhitai le atua i lo whaafafonga mai. Whawhitai lo tali mai. Whawhitai lo fisosoani mai. Te talo mawala aulia lo wanganga pa ia i le nei aso. Se ia fio mai e te fisosoani mai. I le whaawawino le nei polokalame. Ai mai se foi o lau upu o le a whaasoaina. Fetalai oe whaongaina lo nei tangata o se mea whaingaluenga mo lo malo. Ai a Luitau inai i mātou e tusa ma lo lava whinangalo. Whaamanuia mai oe le amataino le nei polkalame se ia whaunga. Whaamanuia fo isi o mātou atunu upele o Samoa. Tu mau pele vi inga ia te oe whaavavau on o lo suafa Yesu. Amen. Ia le atua, toi whawhiloa i ma whatalofa atu i le pa ia maualunga o sio tātou atunu. Ma alo soifua maua, ma alo fo i le langi mama. Tali tonu fo i o lo maualunga pea, le aoino le masina, e mase fo i le soifua lau le lei. Na i o tātou tamā matina mātutua, au na tofi fo i le atua. Ia, se i o lava i nei whanau. Tātou te tau whai whaafitaia whaatasi le anga le lei o le atua, ona o lana puipuinga, ona o lana tausinga, ona o ana whaamanuianga, o lo tātou wola masapi ai nei. Ia, ia le atua o se whaupoponga le nei o le tātou polkalame māsani aso, tofi taitasi, le Galuega o le leinga mō tangata uma. Ia, tal tonu o lo o whaawawina pēa le tātou au tūpo le tātou tusi whaitau. Pio na tātou iei le nawa yaso i le Galuega o lona mata au pē lua sifuru. Ia le ua whaawawina i le mata au pē lua sumaletasi i le nei fo yaso. Ia o le na ua tātia tu fo i le mamea se au tū ua whaautu i nai fo i le tātou porkalame i le nei yaso. Ua e Sauni i Luitau o le Galuega. Amene. E iei le talitonunga. So o se tō whinga fau. So o se Galuega fau e whapēnao na e fau pē te a ngai e te Galuega ai. E iei lava Luitau. E iei fo i whaafita uli ma mea e tutupu ai. Ae talitonu, te tau foi ona lava tā pena ia i tātou. I taimi whapea o le soifuanga. I ia foi le atua le neiva yaso pe ona whenga iai si o tātou atunuu
Ia ma le fai ngā whiriwhilinga fo i awani tai ua tofi le atua lātou te tau ave si o tātou atunu pe lātou te tai si o tātou atunu ia mo le si 5 tausanga ia tātou talia fo i se whai unga o le whiriwhilinga Samoa tali tonu fo i o le tali fo i lea le atua i le tātou te talo ma le anapongi sa tu ina tua ile nei fa moe fa tai fo ile atua ia o le mai tau atu o lo saunga le mupea le ai lava se ngā se le fo ini mea o tutupu ia o talitonu o le ao fa aloa le nao le atua o le ao fa mamalu la ma le puipuinga le atua i lunga o si o tātou atunu ia o talitonu fo i e au ngā fo i le nei au tū ua wha au tū ina ai le nei Porkalame. Ina ia e Sauni ai, i Luitau o le awhia ngai ai oe ma le Galuega ua wala au ina oe le atua e te Galue ai. So o se tuai ngā Galuega, po le Galuega le atua, po le Galuega le malo, po le alawa le tuai ngā Galuega, ua tofi pe wala awina i oe le atua. Tau lava o na saunia ma tā pena foi oe. I taimi e o mai ai Luitau. I taimi e o mai ai foi ti ngā. Ma puapua ngā. Ai mai se foi o whaaso songa ma Galuega leanga le ti apolo. E ono whaavai vai ai lo wha moe moe. Ai a tā pena ina pea i tātou. E ala le fisosoani mai o le anganga o le atua. Ia whaitau wina le tātou tusi, whaitau o ieli whaasolonga le tātou Porkalame, o le Galuega le ua apostolo, o lona mata upu e lua sumaltasi. Ia o le a le mawhai o na whaitau wina uma, ai o le a whapena lava o na oto atu, na o ni nai whai upu. Ia au mai ai fo ini wha malosi. E wha lau tele ina ai le tātou autu ua e Sauni mo lo walauina. Ua e Sauni i Luitau o le Galuega po le walaau ua walaauina ai oe le atua. O le tala le nei, tātou iai le nawa yaso i le launga wha mawai a le apostolo Paulo i le Kalesia i Efeso. O le ua toe a ngai o ia o le atoe foi i Jerusalema. Ia, ai whawhia ngai ai lo o ia. Ma nisi o whawhi tāuri. Po nisi o Luitau po o sauanga foi. Ia, ona o lana Galuega po o lona wala awina. Na wala awina ai o ia e le atua. Na ia mo moli le tala le lei. E le ngata iuta ia. Ia o atu fo inu ese. Ia le atua, le a whaitau wina nei vaenga o le tātou tusi o le atu ina atu fo i lunga. Ia, au a fo i lau mai moa ma lau sila mai. Whai fo in tātou whaitau whatasi mai ai. Ia le atua. Ua maua fo i mātou nisi soo na mātou no nofo ai lea i aso e fitu. Ua latou fai mai i a Paulo i le anganga. Aua ne i e aluae i Jerusalema. O le tangata mua fo i lea. Na ia whape nao na ia apoapoa i pe fautua ina le apostolo. Ina ia aua ne i toe fo i Jerusalema. Ono o lo whaatali mai ai, noanoanga, masauanga i ateia. Wa umai aso, o na mātou wōlea mau atu, wa momoli i mātou, e i lātou atoa mā vā ma whānau, wa o i tua o lea ai, o na toa tuli lea o i mātou i le matawhanga matatalo. Tasi lea vāenga tā ua o whaitau wina ai, o na o lea lo whangia, o le apostolo, e i latou uma,
I lea vaenga sa whapena na whai ui ai le Galuega whaatala'i a le apostolo. Mai ua o i latou uma, the entire congregation po tangata uma lona winga o tina o e matutua a toa ma whanau. Mai ua latou o mai tua o le ai. Ua latou toa tutuli i lunga o le matawhanga. Ma latou ta talo ai. Amen. Vi ia le atua o ia i loa mai ai le tele o le ao ngā po o le awhaina o soifua whaaleanganga o tangata i le Galuega whaatala'i a le apostolo. Lea lava ua o lava i taimi, to e taimi o le atu ua i le apostolo nei tangata o Efeso ai maise fo i lea vaenga o loo whauma i eila na Galuega. A o loo whapena o na iai pea le loto a lofa o nei tangata o no la latou mafutanga ua umi ma le apostolo. Fo me ua latou o mai whaatasi. O le whaamavaenga lea ua whaia i le matawhanga o le a Sauni la apostolo ma le au malanga e to e fo lau atu i Jerusalema. A ua latou toa tutuli matatalo ai whaamavae ai i lunga o le matawhanga. Ua uma ona tau mavae ona wae lea o i latou i le waa. Ua to e fo i atu i latou. O lea o lea oto pea nai whai upu tā ua o loo fia. Whaonga ina i le tātou au tu. Saile nei tangata o awhawhine to a wha o tau pou o e perofeta. Ua tele aso o mātou na nofo ai ona sau leo le tasi perofeta mai utaia. O a kapo le ingo. Wa o mai ate i mātou o na toa e lea o le fusi o Paulo. Ma fusi ifo i o na vae ma o na lima. Ua whai mai o lo o whaapea mai lea nganga pa ia. E whaapea o na fusi i Jerusalema e Iuteia le tangata e ona le nei fusi. Ma latou tu watu i ate ia i lima o no ese. A e sila mai o i latou wa wha mea lo whaina i le wha perofitanga po i latou fo i waiai le mea lofa wha perofitanga. Lea o lo latou ave pea fe au wha perofitanga pe ona tu ina mai e lea nganga i ate i latou ina ia fautua ina ai ma wha i loa i le apostolo sa wanga ma puapua ngā o lo wha atali mai Jerusalema. Amene. O loo manatu e whaitauina ina ia e tilo ai ma tātou mai tauina ai le winga o le tangata ua ave atoa lo na ola mo le atua. Peila wana mo li maua i le mata upe lua sefulu o loo nei fo i ola o te le nau iai se ia o whaiu le Galuega na wala au ina ia ue le atua. Amen. Le ua whai uina ma le manuia lana Galuega tāla'i i Efeso le ato e fo'i o ia. A o lea fo'i ua whai loa ia i le anganga pa ia e awala mai i perofeta. Sa wanga ma puapua ngā o loo whaatali mai mo ia i Jerusalema. Whai upe suma le lua. Ua whalongo atu i mātou i nā upu o na ai oi atu lea o i mātou a toa ma i lātou o lea nuu. E aua le alua e o ia i Jerusalema. Lea ua o fo i lava i lato au malanga, o lo lato malanga whaatasi e to e fo i atu i Jerusalema. Lea fo i wa lato ai oi matalosanga atu i a Paulo, ina ia aua ne i alua e o ia i Jerusalema. Vi ia le atua esi tatou bava i atu i le talia le tangata, ua lava tā pena, le tangata ua saunia atoa, lona mafau o lona loto ma lona tino atoa. Ina ia tu ina atu atoa i le wheau ma le Galuega le atua. O tali mai Paulo, tau te whetā ngisi, ma whati ngā tele mai lo loto i sea. A wawa o Sauni lava ue le ngata ina fusifusia, a ia o woti lava i Jerusalema.
ona o le suafa o le ali. Amene. O le vaenga tonu lea o loo fau mai ai se autu wa fa autu ina ai le tatou fa soa i le nei aso. Ua e sauni e fea ngai ma Luitau po pua ngā o le Galuega. Vi ia le atua. Mai tauina mai le nei Galuega whaatālai e le apostolo. E lei whaingofie mai lava i le amatanga. E ui whaingatā, e ui sauanga, e ui sasa, e ui le whale pui. A o lea lava, ua whai uina masauni e toe foi i Jerusalema, o le nuu sa whapena o na sauai. A o lea lava e whea ngai pea masauanga ma puapuanga. Ai whamaila na tali, ua ou sauni. Ua ou sauni lava e le ngata ina fusifusia. A ia o woti lava Jerusalema, ona o le suafa o Yesu. Amene. Amu ia le nei au auna. Amu ia le nei apostolo. Ua faila na filifilinga. Ua tau tino lona loto malona tangata atoa. O le aofo ina. Lona ola atoa mo le atua. O alava puapua ngā e whawhea ngai maia. O alava mea e o mai. E a whaina ai. Lona tino. Pe iu lava ina oti. A ua tau tino lava o ia. Pe fusifusi o ia. Pe o ina oti ai o ia. E le mawhai lava o na whaafiti ai. Ona o lana tau tinonga mo le atua malana Galuega. Vi ia le atua. Ua le mawhai o ia o na whaalolongo lea o i mātou o whaapeane i nā whaia ia le fina ngalo o le atua. Bada ia le si vaenga lea. A whailava ua totofi oe o se taitai mo le Galuega le atua. O le fina ngalo fo i le nā o le atua mo oe. Amene. A ia e iloa fo ima e mautinoa. So se tasi ua wala awina po ua totofi. E ui lava i whaingatā. E iai mea whaingatā, e iai Luitau. A ia tāpena ina a toa lou tangata. Ia e sauni e te whea ngai mai a Luitau. Le angai le whaingo fie le savalinga. Ai maise le tau tō ma le au nanga mo le atua malona finangalo. I ia le atua. Whaso solo pea. Ia. Wa o foi i mātou Jerusalema. O na talia mai leo i mātou el auso ma le fia. Ua whealofani o ia ma i lātou o na lau tasi atu. Lea e ia mea umana whaia e le atua inu ese i lana Galuega. Amene. O le malanga whaatolu mai lea Paulo. Ma toe foi atu lava i Jerusalema. I le tapua inga toe ina e maise foi la uso ngā lulue i Jerusalema. Ma momoli atu ia i se tala le lei o mea na whaia e le atua. I lona ola ma lona soifua. I ia le atua whamai ua whaalongo ia i lātou o na vivi i lea o i lātou. I lea lii. Ua whai atu foi ia te ia. Lo matou soe. Ua e iloa. Le mano e tele o iutaia ua whaatua tua. O loo maa ele ngā foi. Umalava i lātou i le tū lāfono. O le mea tāua ma le whaafitai i le vaenga lea. O toe tau nuu ma le manuia. Le whai ngā malanga i Jerusalema. Ma avatu foi se li poti tāua o le Galuega tāla. Le ua ave i le vi inga ma le whaafetai i le atua. I le toa tele foi o tangata ua whaapenao na whaatua tua. Ma manu malo ina o latou soifua mo le atua. A o le ala o le aho olo i le vaenga. Ona o lo whaatuina se fesili e te tala ina ai le tato autu. O ani vaenga. Po o ani mea o lo tua i ai le apostolo. Ua mafua ai. O na whaatali mai Jerusalema. Pe whaatali mai tangata iutaia Jerusalema. Ina ia whaao o puapuanga. Ina ia whapena o na
fai sauanga ma puapuanga i le apostolo o Paulo. A tatou fai tau iai i le fai upu lea e luas fulma le tasi. Fai mai le tala a i lātou na whaapenao na whaafeiloa i mai le apostolo. Ua tala ina oe ia i lātou. Ua e o ia iuta ia umainu ese ia lātou lafoai ia Mose. Pe lātou te lafoai i le tū la fono a Mose. Tasi le nā vaenga. Olo o whaapena o na le fia iuta ia. Ona o le tala inga le a Paulo. Po vaenga fo ia ua ina se ai le apostolo. O lo whaapena o na whaatali ai tangata iutaia o lo Jerusalema. Ina ia fo i mai loa Paulo. Whaasala ina loa pe whao o ia te ia puapua ngā. Mai ona o lona tala ina, o lana tala ina, ua whaapena o na ia tala ia tua i tangata ia la foai i le tū la fono a Mose. Ma ua latou, ma ua ia vavau atu foi i le peritomeina o whanau. Ma ia awan i ana i ia tū mamahasani a iuta ia. Di ia le atua i lesi fai upu o lo whaamatala i nai. Vaenga uma ia. O lo whaapena ona whailoa ina lea i le fai upu mai ua tali uma o na aso e fitu. Ua vaava ai uta ia ma asia ia te ia le malu. O na ulu ia tu leo i lātou i le moto tangata uma ma lātou pue ia te ia. Ua ala langa. Se mai o outou Israelue. Fe soasoani mai ia le tamā loa le nei. Ia le vaenga la lea. Fai upu e luas fulma le vanu. Na te o atu i tangata uma i mea umalava ia liliu ese le nei nuu ma le tū la fono. Amen. Famai o le nei tangata o Paulo na te o i tangata ia liliu ese awane i tausia le tū la fono. He teach the people to disobey the law of Moses. O le mea mua le na. O le melo na lua. Famai, ua ia ma ua a au atu e ia. Tau whaale manino il whaasamoa, but let me read in English. He speaks against the temple and even defile this holy place by bringing in Gentiles. Whamai ua whaaleanga e ia, ua whaapena o na tautala o ia e whaaleanga i le marumaru. Ma ia whaapena o na o ina ia awane i peritomeina tamaiti. Ma ia o foi, he defiles the holy place by bringing in the Gentiles. Wa ia whaaleanga fo i le malu. E ala i luna whaatanga ina o tangata onu ese. Ina ia whaapena o na au maia i tutonu o le malu o le mea sili o na paia. Di ia le atua. A olo o manino le lei, ia o ngā Paulo. Olo o moli mauai le galuega o lona mataupu e fitu. Galuega o lona mataupu e fitu. E fia fai tauina fo'i le fai upu e fasfulu ma le vanu. E whaamanino ai nisi o onga o lea ua ina se ai le apostolo. I ia le atua. Galuega o lona mataupu e fitu. Fia fai tauina le fai upu e fasfulu ma le vanu. Ai peitai o le silisili ese e lea fio o ia i malumalu e faia e lima pei ona fai mai ai le au perfeta.
Galuega o lona mata upu e suma le fitu. A lona fai upu e suma le wha. O loo tala noa I lava. Le apostolo le wha mala maina. O le malu. E pei ona moli mau. Ai nei tangata matau se ina ai lea o onga Paulo. E winga I le malu. A leo loo manino leile tala Paulo. O loo whapena. Na moli mau iai le Galuega sifuru ma le fitu. A lona fai upu e lua sifuru ma le wha. O le a fai tauina. A wā na ou iane ma o mata ia o tou mea pa ia. O na ou iloa atu ai o fata ua tu sia ai mo le atua e le iloa. O le nei. O ia o tou tapuai iai male le iloa. O te whailoa atu ai ia te o tou. O le atua na whaia le lalolangi ma mea umalava o iai. Ona o le alii o ia o le langi male lalolangi. E le a fio o ia I malu e whaia e lima. Amene. O le tūlanga lea na whapena o na ina ai. Tangata o atenai. Ma latou mō lia I fo I le apostolo. Ona o ana o onga ia. Ona o lana tala inga lea. E le a fio le atua. I malu e whaia e lima. A o nisi o tangata whai pisi nisi o lo lato whaatauina. A lio ma aulo ma maata ua e whapena o na whausia ai malu. Ona o le tūlanga o le lato pisi nisi ua whapena o na whaititia. Ona o le tala inga Paulo e lea fio. Lea tua I malu e whaia e lima o tangata. O lea ua whapena o na lato ina ai. Ina ia mō lia ai apostolo Paulo I ana tala inga. Roma e lua a lona fai upu e lua sifuru ma le iva. O loo tala noa ai fo'i I Paulo I le tūlanga fo'i. I le peritomeina. A wā, e le o le iutaia le ua vaaia. E le o le peritome fo'i, le ua vaaia I le tino. Ai peitai. O le ua le vaaia, o le iutaia lava lea. O le peritome fo'i ua I le loto lea. O loo I la lea nganga lea. E le o I le la le tusi. O lona vi inga e le mai tangata. Ai mai le atua. A true circumcision is not merely obeying the letter of the law. Rather, it is a change of heart produced by the Spirit. Amen. E le o le peritome, o le ustaia lea o le tūlafono, a o le suia o le loto e a fua mai I le Galuega a le anganga pa ia. And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. A o le tangata ua li liu a toa le loto e sa ili le vi inga o le atua. A ele o le vi inga mai tangata. Vi ia le atua. O nai vaenga ia ua whaita wina e tau faa. Manino ai tūlanga ua tua ina se ai le apostolo. Ma le meua ina ai tangata. Ina ia faa ho'o ia I puapua ngā. Ina ia tau mawhai e poe masai. Ai mai se foi ina ia fasi o tia. Ona o ana tala inga mahana o onga. Di ia le atua. Se tatou toe foi I le tatou tusi fai tau. I le vaenga muli o loo whapena. Whamai ua ala langa. Se mai o tou I sala elu. Fe soani mai o le tama loa le nei. Ua na o tangata. Ina ia li liu. Le nei nuu ma le tūlafono. Aua ne iusi ta I tangata.
i le tulafono a le atua. He speaks about against the temple. He teaches them not to circumcise. And he defiles the holy place by bringing in the Gentiles. Wa ia whaaleanga fo i le malumalu i lona au maia o tangata ese ponu ese i tutonu. Whai upu e tolu sifufa mai ua vevesi fo i le ai uma. Ua tā mo e mai le nuu ua pu e fo i a Paulo. Ma toso i a te iei fafo i le malumalu. O loo nau i lātou e fasioti i a te ia. Di ia le atua. A ua longo ae i le ali e pule i au ua matualo lofi mai Jerusalema uma. Ina ia lātou pue i a te ia. Ma fasioti i a te ia. Whai upe tolu suma le tolu. Ona whalatalata mai leo le ali e pule i au ua pue mai i a te ia. Ma whaiane ia fusi o ia i maia ua mea se lua. Amene, ua fesili atu po o ai ea oe. Se a fo i le mea na e whaia. Le ua uma o na whaita wina, ma tau wha mala maina tua inga se seo le apostolo. Pe ona ia, tua ia ilo na ao o tangata ina ia auane i usita i le tūlafono. Pe ona ia ao foi, ma ia tala noa e wha leanga i le malumalu. E lea fio le atua i malumalu e whaia e lima. O mea ia na tua ina i le apostolo. Tua ina foi i lona ao ina ia auane i perito me ina tamaiti. Amene. Wa tua ina se foi o ia i lona ao. I le whaaleanga o le mea sili o na paia po le malumalu o le atua. I lona au maia i totonu o tangata ese. Vi ia le atua. Mai leo fai upu e tolu sulma leono. Ua o foi o ia i le ala. Wai u ina avae o ia e le au. Ona o le wha maalosi mai o le motu o tangata. Awa ua muli mai le motu o tangata ma ala langa ave ese ia le nei tangata. As Paul reaches the stairs, the mob grew so violent, the soldiers had to lift him to their shoulders to protect him. And the crowd followed behind, shouting, "Kill him! Kill him!" Amen. O ti ngā, mapuapua ngā, masawanga ia, na o i le apostol. Vi ia le atua. Ai awhaitau atu iai, i mea na tua ina ai o ia, e le ai ma se tua inga e whaamaonia. Amene. O loo ia o ao ai, i le ami o tonu ma le whaamaoni, e tusa ma le fina ngalo le atua. I ia le atua. Ai ona ole, ina ina o tangata, e le fia whaalongo i le upumonia le atua. Lātou te le talia, le aoa onga le apostolo ai maise o le tala le lei e winga ia Yesu Keriso. Malo lato le fia talia ina o le upumoni ia Keriso o ia o le Mesia na valo ia. Le ua lato fausia ai foi, pe lato te fau ai foi nei tua inga se ai le ai se whamanianga. Amen. Pe on wha autu o el tato por kalame ua e Sauni i Luitau o le Galuega. Whaapea lava mea e tutupu. I le nei tala, i le tatou whaavai atu i mea na o i le nei apostolo. O le ua whaangata i le whai upu e tolu sulma leonu. Ai matau tia, sauanga, matua inga, ma le wheavea ia, i lea whaamasinonga, ma lea whaamasinonga. Se i tausa ili lava se mea, ina ia whaao o ai le sala ia te ia. I ia le atua. Tali tonu foi. O ala foi ia na ui ai lo tatu wali i whaola o Yesu Keriso. Sa whatau waa ai foi ia te ia le maa, le sasa, le feanu, le upu vale. Ai maise foi o le tau alanga atu. Alona lava nu.
ina ia fasioti, ia fasa taulo ia te ia. Aina manino lava le tala Pilato, na ia whapena o na iai fo i se tasi na ia whaialo na whamasinonga, na whawhano ai o na lima, e mamā o ia ma le toto o le nei tangata. E le ai sana sala, e le ai se mea o le a whapena o na wha o ai le oti ia te ia. Ai na ala langa lava le nuu ina ia fasioti pe whasa taulo ia te ia. A o ia lea na au maia, le tala le lei, le whaolatanga, ua tātou sao loto ai nei. Le whaolatanga ua tātou manuia ai nei. Le whaolatanga ua tātou ai ai nei manuia. Ua maua ai lo tāwanoa. E ala i le maliu o Kemiso. E ala i puapua ngā o le Mesia. I lona maliu matanu mia. Malona toe soi fua manu malo. Tali tonu o i foi. Le ua tātou toe manu malo ai. Vi ia le atua. A o le fesili. Ua e Sauni i Luitau o le Galuega. E iai teimi. Pei foi o na ui ai le apostolo. Ai whamai le tala le apostolo. Ua o Sauni. Wa lava mea ti ngā e o mai. Pe i ua i lava ina uma lo uola. O te le whaafiti ai lava. O lo lava fo i nei ola o te le o toe nau iai. Pe o mai le oti. Ua o malie lava iai. Ai le mawhai o na o tu ua ai lo o moli maupea. I le suafa o Yesu Kemiso. Amen. Tali tonu foi o le whai unga leo le tatou whaasoa o le tatou autu i le nei aso. O e Sauni i Luitau. O maia le upua le atua. Maia le whaamalosi au a le apostolo o Paulo. Mai se fo ilona soifua au auna. Whai malu i tau mo i tatou. Whapena o na whaamalosi au i nai fo i o tatou tangata. I taimi e o mai ai whaingata. Teimi tātou te whaafisa ngā i ai mapuapua ngā. Malu i tau o le soifuanga. Ai e whapena na whaamau tū ina pea. I o tātou loto. I o tātou wanganga. Ina ia awan i o tātou sola e se ai. Ina ia awan i o tātou whaavai vai ai e tātou whaamalosi pea. I e tātou tū mau pea. I le tautinonga e maise de vala au o vala au ina ai tātou. Whaaftai le tua. Whaaftai lau upu tamā. Whaaftai nei a o onga tā ua o whapena o na mātou whaalongolongo i ai. Ua mātou i loa i fo i tamā e le whaingofie. Le ala na ui ai e au apostolo. I le moli ina mai o le nei fe au o le tala le lei o whaatala le lei nai i mātou. Ai mai se foi o se wha o lea ma se whata i ta inga na whata atia mai e lea li whaola o Yesu Keriso. Na whapena o na ui ai foi o ia i ti ngā ma le mata ngā. Na o lava ina tau le vāo le langi lungo le sātau. O na olona lofa i le lalo langi ina ia whaola ina tangata uma. Whaaftai le atua i lau upu. Whaamanuia mai. Si o mātou atunuu. I alu fo i lau upu ma le mana whaaloto tele. Whaamawhana. Whaamalosi awa i o mātou tangata ngālulue. Ina ia mātou tū maua i pēa. Ma le whaamalosi. Ina ua mātou tali tonu e tele o tu ulafo ina i mātou. Whaamanuia mai oile nei e fiafita mā. Fo ile vi inga ia te oe o nolo suafa Yesu. Amen. Ya, di ia le tuel nei po. Tali tonu o se whaupoponga le nā o le tātou. Kalame fo i le nei vai aso. Ya, anga le leile atua. Whamalama, whalau tele, ia lana upu pei o na tātou whalongolongo iai. Pule alofa le atua tātou te toe au lia fo le nā vai aso. Tai atu iai lo tau soifua, ia maso nei ola. Tātou toe whelo ai fo i le taimi lava le nei, ai mo le taimi nei
fatou fa fa soifua ia.